الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما أصبحنا به من نعمة وعافية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك فتحه ونصره وبركته ورزقه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. اللهم لا تطمئ فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب مكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك ونعوذ بك من الشر ما عزك منه عبدك نبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. يتي الله سبحانه وتعالى on nona e fottugol ɗo wondude e hettare e cellal e gomɗinal en toro allahu subhanahu wa ta'ala yo duuminan en ɗi nemaji makko ɗo e hoore meɗen. en toromo subhanahu wa ta'ala yo wowno en yettugol mo jerna mo batta ɗi nemaji. en toromo subhanahu wa ta'ala yo dandu en goltigol ɗi nemaji ɗo e hunde tawayde hino lorra en e tawayde kanko allah subhanahu wa ta'ala yarlaki. en toro subhanahu wa ta'ala kala nawnuɓe julɓe e heferaɓe yo allah dikkinɓe. julɓe ɓen yo allah tawara ko fi yo ɓoruɓe bakkatuji. yo allah tawara ko fi yo ɓeydanɓe darajaji gal janna. yo allah waɗa ɓe wajitora. yo allah wonɓe muññago. en toro subhanahu wa ta'ala kala tawɓe feƴƴinde julɓe yo allah hinnoɓe yaafoɓe naada ɓe aljanna. tentini jogiiɓe haqqeji ɗin e hoore men ɗum ko ma e men ɓen e karama ko e men ɓen e kala moƴƴiɓe e hoore men. en toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allah okkoye ɓen noon aljannatul firdaus ɓurɗi towde ɗen. en toromo subhanahu wa ta'ala yo allah dandu en tawrede ɓe hersa. en toro subhanahu wa ta'ala kala tawɓe no jogii ande e ɓittede e soñdia e suno kala woni ka ɓeygude ka jawle ka golleji ka wonunde ka kaydiji. en toro subhanahu wa ta'ala yo allah ittanɓe ɓitten ɗen. yo allah ittanɓe soñdiaji ɗin. yo allah ittanɓe sunoji ɗin. yo allah waɗanɓe newene. yo allah waɗanɓe hoolare. en toro subhanahu wa ta'ala yerko ko jarribiɓe ɗon yo taw ko fiyo ɓoruɓe bakkatuji. yo taw ko fiyo ɓantanɓe darajaji. yo allah wonɓe muññagol yerkum ko ɓe jaribiɗo ba ɗon. yo allah waɗa ɓe wajitora. en toro subhanahu wa ta'ala fay ɓe fof yo allah waɗa barke maɓɓe. yo allah junnu gurna maɓɓe ɗam tawɓe no feeɓe yo allah tabintiɓe pewanga. tawɓe hino nawniɓe yo allah dikkinɓe. tawɓe hino seli lawol ngol no ooñi yo allah artirɓe kala o. en toro subhanahu wa ta'ala yo junnu gurna men ɗam wonde maɓɓe. yo okkoren ko dagi hiɗen ne'ira ɓe. yo okkoren jikkuji moƴƴi e waajuji moƴƴi ko hiɗen ne'ira fa e maɓɓe. en toro subhanahu wa ta'ala kamɓe kadi en heɓu naforeji maɓɓe ɗen. yo allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe du'aji men e barkiji men. mawɓe men ɓen fof tawɓe hino wuuri ɓen yo allah junnu gurdam maɓɓe ɗam tawɓe feƴƴini ɓe yo allah yaafa ɓe. enen kadi en toro allah subhanahu wa ta'ala mawɓe ɓen ɓe wuduran ɓe yo allah okkoren ko dagi ko eɗen fawtora ɓe. yo allah okkoren jikkuji moƴƴi ko e wontire maɓɓe. kamɓe kadi yo allah okkoren du'aji maɓɓe e barkiji maɓɓe. en toro subhanahu wa ta'ala kala taw no jogii nawniraɗo woni ko nawnare hakkille ko ɓandu mande kala nawnɗo nawnare hakkille ma ɓandu. en toro allah so yo allah dikkinɓe. yo allah jontuɓe cellal maɓɓe ngal kala tawɓe no joga e hoore tooñe. en tori allah so yo allah accituɓe ɓe ara ɓe wontude ɓe guuri maɓɓe ɗin inchallah. en toro allah so allah yetaw ko hande men on ɓurno moƴƴude e di hanke men o. yo allah waɗara ko janggo men on ɓurta moƴƴude e di hande men o. yo allah junnu gurna men ɗam o moƴƴina golleji men ɗin tentini battane ɗen. aray hande inchallah en juddita moƴƴa ko hadis goto anitinirɗe. hadis mo nabi sallam maaki moɓe wasi sahabajo ɓe tentini ɓe geeli nela sallam ɓe wasiyotono ɓe waajitono sahabaɓe ɓe wonde e sa'ini tum ɓe waajo wonde
goɗɗo lando landal mo be ɓe jaaɓo ɗum ko hawrani ɗum kon kon tigi wawata waddata ɗum ko nafatamo kon façon ji sabaɓe lantoɗo mo be ɓe jaaɓo ɗum yurmo wonde nde wirɗen noon haray goɗɗo landaki ɓe kamɓe tum wajoto yimɓe o waji ɗo ko nela sallam ko Abi Hurayra fillani en mo ino ka Imam Ahmad Abi Hurayra o inni nela sallam maki ko hombo ƴettata e maɓɓe ɗe geɗe joyi ɗo ɗi piiji joyi ɗo ko hombo e hakkude ɓen sahabaɓe tolnoɓe ɗon nde ñande ha hewti en enen ha dargal daro ko hombo ƴettata ɗi piiji joyi ɗo ɗe geɗe joyi ɗo o gollitira ɗe maale o janna goɗɗo onti gollitira ɗi piiji joyi ɗo ndara denira sallam moƴƴere nayo haaɗo e ma ɓe inni ko hombo ƴettata nde gollitira e ko hombo kadi tindinta woɓɓe kadi ɓe gollitira ɗi moƴƴere ɗo kala emen heɓuɗo moƴƴere yo eto eggina moƴƴere nden fi yo jama o nafito ko ɗum woni julɗo ko ɗum kadi yamira ɗen Abi Hurayra inni min o inni nelaɗo millan falan yiyatalan ɗi piiji joyi ɗo hara mi gollitira ɗi mi jannayi goɗɗo kadi o gollitira ɗi nelaɗo jogii sooke o Abu Hurayra mo ɓe limti ɗi piiji joyi ɗo ɓe inni go'o geɗal aranagal ma geɓal aranagal go'o ittaqil maharima takun abada nnasi woɗɗito reeno accu selo kala ko harmi ko woppu harmuɗɗin accito harmuɗɗin si a waɗi ɗum a ɓuray wonde ɓurowo rewde Allah hara yimɓe fof si landama ko woni ɓurde rewde Allah haray ko an musidɓe tedduɓe wattani ilande toɓɓirɗo moƴƴe waɗugol ko moƴƴi moƴƴuɗo e bonɗo no waɗa moƴƴiriji julɗo e kefere no waɗa moƴƴiri kono accugol harmuɗi ɗin ko seeɗaɓe musidɓe tedduɓe accugol harmuɗɗin accugol haɗa ɗin ɗum ko seeɗaɓe ko ɗum nelaɗo indi accitu terto selo harmuɗɗin si a waɗi ɗum ɗon haray a woni wonɗo e ɓurde rewde Allah joni noon ɗen andi no harmi nde goɗɗo ronkata waɗugol farillaji ɗin mo juulali haray o waɗi ko harmi on ɗon accali ko harmi kon mo hoorali haray o waɗi ko harmi par ce que hino harmi e goɗɗo woni hoorali yani waɗugol farillaji ɗin komo waɗiɗi haray o acci ko harmi kon joni noon harmuɗin tigui wona ñamugol kose ñamugol riba ñoore yarugol beere waɗugol zina ɗi harmuɗɗi o ko fayi ko on tigui accuɗi kadi yani si innama accu harmuɗɗin no e mum accugol harmuɗɗin tigui no e mum kadi waɗugol yamiraɗ ɗin par ce que no haɗa hino harmi nde goɗɗo accata yamiraɗ ɗin ko ɗum hino yaade na e onti wontum o fimata o yarata o watta zina kono o hoorata on ɗum haɗa accali harmuɗɗin ma o juulata kaari no moƴƴi o tooñata o wujjata o yarata o fimata joni noon o juulata on noon haray moƴƴani ko woni moƴƴuɗo ko woni accuɗo harmuɗɗin o accay harmuɗi kanji e hoore maji tigi o waɗa yamiraɗ ɗi nelaɗo maki kala waɗa ɗum ɗon yani ittaqil maharima takun abada nnasi accu selu harmuɗɗin haray a jeyama e wonɓe ɓurde rewde Allah ɓen ɗum ɗo woni wasiya arano wasiya ɗimmo warda bima qasama Allahu laka takun agna nnas weltor konko Allah jonnuma ɗon sa weltori kala ko Allah hokkuma hara yimɓe fof si landama ko ɓuuri allude haray ko an ɓuuri allude si Allah hokkima $1 weltor on ɗon wallahi woɓɓe heɓa milliard harɗo ɓuuri ɓe allude par ce que kamɓe hayɓe waali ɓe ɗantako heɓe mijitade mbuɗi ɗiyettiɓe jogui ɗin heɓe miditaje koɓe ala kon koɓe mankini kon anno sa weltori o $1 ma ɗo hara woni riso par ce que richesse on naka juuɗe ga kaka ɓernde wonta kaka ɓernde si tawi ko suudu wotor maɗa weltor ndun ɗon a ɓuuray darnoɗo South Africa darni New York darni London darni Makka ɓay si on ɗon o mijito o inna o darnali Brunei o mijito no gasa o inna o darnali honto kadi Cap Verde par ce que kanko ko heɓal kon ko ɗum woni mapinmo joni annon ko heɓuɗa kon ɗum ɗo so yonima haray ko an ɓuuri alɗude ko noon e piiji ɗi foof kala ko Allah hokkuma weltor ɗum ɗon toroɗama ko heddi ko
nelaɗo maki warda weltoro bima qasama llahu laka konko allah okkuma ɗon takun agna nnasi haray ko an ɓuuri alɗude yimɓe fof na ko jeelu heɓuɗa ko jeelu weltorɗa ɗagan no woodi woɓɓe okka ɓe 10 dollars ha ɓe weltaki woɓɓe 100 dollars ha weltaki woɓɓe okkaɓe 1 dollar ɓe welto ɓe du'anama ha hersa subhanallah ko ɗum waɗi ko on tigui weltori kon joni noon ko allah jonni en kon weltoren ɗum ko waɗi se weltori ɗum en heeɓi baraji en heeɓi ɓuttu ɓerde se en weltorali en dolli e hoore kadi en heɓata sina ko allah muyanen ko ɗum waɗi ko on tigui weltoro ko allah okkima kon ko ngaalu yondinare ko ngaalu ngu lannata ko ɗum wiyete ngaalu ngu ndereraga ko ɗum woni basal ngal donc yon tigui weltoro ko allah okkima kon ɓandu ndum fowto ɓerde nden fowto o heɓa baraji si o jaɓal ɗum ɓandu ndum fowtako ɓerde nden fowtako e hoore kadi hara en humɓinanimo ko ɗum koye yimɓe reeno rendo en fof kala ko allah okkorma e façon siko ñamete jaɓu no weltorama siko conci jaɓuɗi no weltora siko jawde jaɓuɗi no weltora siko ɓeygure jaɓuɗi hen no weltora ɓay ko allah okkuma on goɗɗo wawata sansude an a wawata sansude siɗa wawno a hendo tano ko in the first place so tawno ɗa wawno a hendo tano ko a jaɓatano kono a wawata ko kanko jonnuma ko ya jaɓu weltora toroɗamo yo ɓeydane moƴƴere warda bima qasama llahu laka takun agna nnasi wa ahsin ila jarika takun mu'mina moƴƴo e kawtal ma ngal hara a woni gomɗinɗo ko woni gomɗinɗo ko moƴƴiɗo e kawtal mum ɗaganndina sa no maki la yuminu ahadukum ma ɗum ma amana bi man bata sab'ana wa jaruhu jaib gomɗinali hoolakila min nelaɗon kala tawɗo no ñaami haari ara kawtal maɓɓe ngal no weela mi yittai ɗum ɗo tum joni noon itti e sikke ko nela sallam maki ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu jibrilu seral no wasi walla no waajolam yo moƴƴe kawtalam yo moƴƴe kawtalam ha mi tanƴini o inna joni si maayi kawtal ngal ronayla subhanallah joni noon ɗo nela maki moƴƴo e kawtal ma ngal wona gomɗiɗo ɓe maki la yuminu man la yamanu jaruhu bawaiqahu ɗum no heewi o gomɗinali on manelaarma o moƴƴa e kawtal makko wonde ɓe wondira donc kala mo moƴƴalle e kawtal makko hara wonala gomɗino kala moƴƴinɗo e kawtal makko hara woni gomɗino ndaare aje ɓuran ɗen ka suratu nisa kawte monɗen wal jaril junubi wa sahibil jambi toujours kawte ɗen wal jari zil qurba kawte ɗen moƴƴo e kawtal ma ngal hara a woni gomɗinɗo ɗe gandi lorra kawtal no muusi kono ɓe ma kadi sa muñikini ɗum ko baraji kadi ala donc o yon tigui moƴƴo e kawtal maɓɓe ngal fi o hollu ko o woni gomɗinɗo so ɗo gandi fillama wiyama sonnajo o juulayno ñallal ngal fof jamma fof kam o hoora ñallal ngal fof kono woni o lorra e kawtal ngal ɓeynimo ka yiite o waɗay dewe ɗen kono ɓaynoɗa wacci woni ka yiite subhanallah ko ɗum wattane yiila kawte men ɗen ko kawtal wo kawtal inna ko julɗo inna ko paykum inna ko debbo senda o kawtal ma kala e ko kawtirɗon on ɗon moƴƴo e makko wona gomɗinɗo ɗum ɗon woni tati nayi wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima yiɗan yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma kon hara woni julɗo si miɗo faala wonde julɗo kala moƴƴere nde mi yiɗani hoore am nde mi yelani hoore am yomi yelano heedi ciɗɗo ndaare julɓe kañum hayso ɓe naatoy ka aljanna ndaare ɓe waraɓe jihaadi ɓe yelato yo siɓɓe maɓɓe heɓu ɗum yo julɓe heɓi ɗum ndaare hay ka suratu yasin ɗa oya gorko arno no waajo no ina jokke annabajo on taw yeddumo ha ɓe wari mo kanko ko wi tum sele oɗo wa jaa min aqsal madinati rajulu yasa neɗɗo iwɗo ko sera saare wari on heewi ko noon huule allah accite oɗo jokke e gomɗinɓe itta biul mursalin ko ɗum ɓe wari mo ɓay ɓe wari mo o naatoy ko aljanna gonɗum ko ya layta qawmi yalamuna
bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin. Wonni hanno hara yimɓe am ɓen no anduno darade ko wara ɗum en ɓe anduno ko Allah yaafilan kon o waɗi mi tedduɓe subhanallah. Ndare mo yelanade hay makko ɓen ɓe gandi ɓe kadi yanoɓe sahidi ɓe yelato yo simba ɓe gara tawɓe toujours neɗɗo julɗo ko ɗum Allah mantirinelaɗon harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. ɓe gandi ko azizun alayhi ma anitum harisun alaykum. nelaɗo kala ko ɓittinta en haray no soñji ɓe kala moƴƴere ɓe falana ñande mofta ɗen. neɗɗo ko noon duwaɗa wa'ande julɓe ko ya yiɗan hoore ma kala moƴƴere yiɗanade julɓe kala soñja e wittede ta añana ɗum siɓɓe ma ɓen ta yiɗuɓe heɓa ɗum ɗo fillama inchallah qissa mo vérifial goɗɗo o jombuno sonnajo tawi sonnajo no soñji ma ɓenni o acci ɗumo o jaɓa ɓe landimo woni simi acciti o ɗo goɗɗo go jombimo o lorra on noon acci min kesa muño lorra makko o min wonde ɗo subhanallah hara hettiɓe heɓa lorra kam ko noon kala si miɗo jogui ɗo kollorata yomi eto hara hewtala on hettiɓe siko moƴƴere yomi eto hewta on onon wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ɗum wonno yaɓum ɗum ɗagandi rasul maki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. goto e mum gomɗinta ha yiɗana siɗɗo makko on ko yiɗani hoore makko on. ɗum woni ko jawdi woni ko ñamete woni ko waɗete woni ko gandal kala komi yiɗani hoore an ko yo tawlan faala e ɗimmoɓe am ɓen heɓu kala komi añi kon mi yiɗa heɓanmi yo taw hara kadi mi yiɗa so ɗum heɓa siɓɓe am ɓen ko ɗum ɗo haray mi woni julɗo. jooɓum ɗum wala tuksiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. ta ɗuɗɗin jalugol kankita selen ɗum julɗo o jalay julɗo moosay kono si jala ɗen ɗuuɗi haɗa waɗo holli o jokka soɓɓe julɗo wonta criminel no ñirɓini tun kono noon ta ɗuuɗu ene tiɗa gandi goɗɗo so yawmo jala en waɗa mo joni awamujo hay wolne sobere ɗe waɗirɗi goɗɗo ko ya woni ko hakkini kon sa baɓɓen ɓe moosayno ɓe jalayno nela tigi jalayno wonde soɓe juurino subaka ɓe filtono piiji ko feƴƴino ɓe jala kono wattane yiila goɗɗo ko yawno jala tun no reyreta tun no kankita tun wallinɗo mayde wallinɗo gaɓuru wallinɗo has boyeede oɗo taw kanko na kay taw yawmo jala yo miijito fi piiji yo miijito fi mango Allah ngon o miijito ɓe taw ɓe waalike maayi gilɗi no ñamude e fenɗo o miijito ɓe taw ɓe wuɗi o miijito enen geyite nga Allah yeeti en ɗo o miijito enen ñande dargal ko nangen ɓannoyte ha kasalaji men o miijito enen mama soro men ɓe wonnoɓe ɗo ɓe hino mono jogui miijito ko so kadi piiji o miijito enen waɓutuji ɗi o fukki ɗin o miijito moƴƴereji ɗi o dowadde o waɗal ɗin yo goɗɗo e tawara no woodi ko woni o miijito no fawtoro ɓe guura makko ɗen o miijito arna jallugol tum no kankita tum wiɗen jalugol ngol harma mosugol harma kono goɗɗo tawa ɗum ɗon golle makko ñande o ñande sono wala tuksiri dahika ta ɗuɗɗin jalugol fa inna kasrata dahiki ko waɗi ɗuɗugol jalgol tumitul qalba ina wara ɓerde inchallah filtoɗen wasiye mo nelaɗo tentini ɓe inni ko hommo ƴettata e juuɗe maɓɓe ɗe geɓe joyi ɗo o gollitira ɗe maale ko hommo jannata ɗe gollitira waɗe geɓe joyi ɗo o janna goɗɗon ti gollitira hara kadi o wi baraji ɗin andi sa holli moƴƴere hara reso am huwede ɓe baraji kon ɗo kon heɓa ko waɗi so nelaɗo kamɓe ɓe yammirayno ɗi piyi ɓe jogui juuɗe oyaɗen fi yo watta yiila ɓe jogui jungo makko ngon fi yo watta yiila nde ɓe tinina yimɓe etora ɓe wattani yiila e mum ɓe jogui jungo Abi Hurayra ngon fi kala Abi Hurayra ni ko min faala minno faala jannguɗo ɓe jogui mo jungo ngon fi yo heɗito moƴƴo ɓe innimo go'o ittaqil maharima takuna abadan nas rento woɗɗito harmuɗɗin hara a woni ɓurowo rewde Allah wiɗen woɗɗitago harmuɗɗin no jeeya waɗugol farillaji ɗin par ce que no harminde goɗɗo wonta waɗani farilla en faami harmuɗi ɗi anduɗen tigui kanji e hoore majji kose e beere e zina e baddi e waru hoore ɗi fof no harmi e riba ɗi fof no harmi joni noon kadi wongol waɗali farillaji ɗin kay ɗum kay no harmi donc oti waɗi farillaji ɗin acce harmuɗe ɗin ko ɗum fanda ɗon goo ɗiɗi
weltoroɗa ko Allah okkuma kon hara a woni ɓurɗo alude warda bima qasama llahu laka takun aghna nnas no jeeya hadis qudusi ko Allah daali ko yo bani adama ay bani adama kala komi jonnuma weltor si a waɗi ɗum ɗo awa si a waɗa halɗin piiji ko ɗum haray ko ɗum watta mi waɗay basal mangal ka guite ma ɗo ka ɓernde juuɗe maɗa harɗe fof taka no ɗaɓɓa tum no mema tum no golla tum fi yeeɓo hara yonta kono so tawi a waɗi komi faala kon galo mum ka ɓernde wonta donc yonti weltor ko Allah jonnimo kon si o weltori kala ko Allah jonnuma e kala ko ɗaɓete ko wonunde weltonde ko ñamete weltoro ko coñci weltoro ko ɓeygure weltoro inchallah ɓanduma ndu Allah kuma ɗum weltor ndun ɗon ɓayde gandi woɓɓe no tampintini no sooda produit ji no goro garanno subhanallah kañum Allah tagui ɗum moƴƴini kono weltora fino ɓe wayi ɗon noon subhanallah ko Allah jonnuma ɗon jaɓuɗum ɗo weltora mo be no laaba façon feerejo mo be mari jikku labaɗo feerejo mo be Allah taguen o sendi o ɗalali hay goto ko woni ko somi jofindini hoore am mi heɓɓinna hoore am minna oɗa no ɓuuri mi laɓede ɗum ko faljira noon min yerkumi yo mi weltor ko noon Allah subhanahu wa taala siko nawnare mi toro yo Allah dikkina nawnare nde yo waɗa taw ko yo fiyo yafalan o dikkinami lam mari droit ɗum lam mari ɗaɓɓugol lekki kono wi ko sansa e ɓandu an ɗum ɗum ko faljere jande no huɓinde ko golle seytan o o seytan o wino waɗay ɗum donc weltor kala ko Allah hokkuma ɓuura alɗude yimɓe moƴƴo e kawtal ma ngal haɗa woni gomɗinɗo yiɗan yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore makko haɗa woni julɗo ta ɗuɗɗi jalale nade ɓe nalta jalo ko wata ɗuɗɗi jalale wala tuksiri dahika ɓe naali wala tadhak ɓe nalta jalo komin ko ta ɗuɗɗi jaleɗe fa inna kasrata dahiki tumitul qalba ko waɗi ɗuɗugo jaleɗe hino wara ɓernde nde haɗa wattanila inchallah hande eɗen darat ɗo haɗa ɗe balɗe radio ɗo en ƴetta yewtereji go ko tawata no himmi no mapini communauté men on adna fewde inchallah no gasa télé makka fayɓe inchallah maale en daara ko mawdu mo watten kono on ɗo mawdu en waɗaymo télé makka fayɓe ko on ɗo lekkolji ɗi woni ne irde ko non waɗa wadde enti kono ɗo inchallah waɗa nde yewtawi en tori Allah subhanahu wa ta'ala kala ko tega no wondi e faljere yo yaafo min wonɗo wolde hara ko immorda min cheytane hara en tori Allah subhanahu wa ta'ala newna en goltiren kala ko tawi ko faljere kala ko wondi ga e sawaba hara ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala nen tolimo yo newna en goltiren yo newna en kadi egginen moƴƴere nden fi yo siɓɓe gollitir nen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuke en gonga on o noon en goltirgol yo holla en mere o noon en wotta ko nen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala tawɗe ñamaɗe ɗe ñawli yo newna en yoɓen kala ɓitten ɗe joguide yo itta en kala tawɓe no jogui soñdia e sunoji yo Allah itta ɓen nen toro Allah subhanahu yo Allah dande en basal yo Allah dande en keferako yo Allah dande en majjere yo Allah dande en guddam yo Allah dande en wongol hulɓe reedu yo Allah dande en ñamaɗe ɗen tonta yo Allah dande en wawede yo Allah okkuren teddungal ɗen tori Allahu subhanahu wa ta'ala yo jonnuti en haqqeji men ne fof ene ka yo newnan en jonten kala mo tawa ɗe jogani en haqqe ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo ardi fiyakuji men ni fof ɓori ka ɓe guureji ha ka laamu dow ne yimɓe fewɓe yurmetoɓe nonɗuɓe enen ga ɗen torimo kala ko adduna yo waɗe fewɓe nonɗuɓe ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan en imanu yo dande sirku yo dande nafiqago yo Allah ittu konnage hasida ko hakkude men ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hiwan en ɓe guureji men ɗi nokku kala kala ɓe woni ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kala juɗɗo ko ani e adnan ɗo yo itta mo anda nden kala tawɓe no nanga no toña ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah accita ɓe ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo okkor en yi'oygol mo inchallah ɗen tori Allah subhanahu yo Allah hoɗɗire ni ka aljanna ala inchallah ɗen darat ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh